Voini October ni le ni a insawiah se baile vek ule. Falkland venga Tualthattu apu man. Mizoram Police ten kumsang hi som pasari a an ompui thattu apu manik da su Dumka District Jharkhand achangin an mana nimin pia khan aizol thlenpui ani. He thu hi nimina press conference a IGP lalbiak thanga chuan thuthar thedar tu te shirin kumsang ni som pasari khan Falkland veng aizola zairema inlua manik das manoj tiasha te chungkwa ompui mangra chu a inlua chunga leilai khwarin phum ani a hei Falkland wai me ten bongkon police an tira April ni ruksang ni som pasari a thuwai zialu ani Tualthana athen nu in manik das te chungkwa hian an inlua an chwasan ngala Police malak na in ruang hi indigni in athi chana thocham ti in an tarlang. He thil theng hi chuizui ani nuwa Mizoram Police te chuan poi khoitu hi Manik Das kumsom thom pariat son of Kistodas Lake Amdari Dumka District Jharkhand le Anupui Anjali Devi an ni ti sha chwa ani a. Kathekon Police te puina in Mizoram Police ten an mana nimin pia October ni sang ni somni pali khan aizol then pui an ni a tual an thana chan hi chui chian mek zelani school no pang bakery zong en fia MZP sub headquarters kon pui chuan nimin October ni thum khan zirlai no pangte bakery zong an en fia Ministry of Education in Policy on School Bag sang ni somni manga in kaishwaina asiam chu zirtena in chen khata zom alo tok lauti mu chwani in zirlai no pangte school bag a hi arithlom hle ti shatani a konpui MZP tarlandanin Policy on School Bag in kaishwaina asiam anghian zirlai no pangri zong changa ti a za a 10% irit school bag hi a tir lautur ati anilahin konpui school chen khat endigna achangin zirlaino pangte school bag chu aritfa leti mu chwa ani a abik takin private school ate hian school bag hi kezirat ai rithial te po an akani school bakery zong tura in kaishwaina angchuan class 1 achanga class 5 thleng hian kezi le achanve apel tur anilawa class 6 achanga class 7 a kezi thum ai ritlo class 8 achang hianin kezi li ai ritlo le class 9 le class 10 a kezinga ai ritlo ani turani zirlano pangten school bag an ari lutuka wang hian kumkhat potling lawa school bag chhile ta atam hle a hei mai ba ka hian zirlano pangte shisel na hongin nungzang na le darna an nei ti MZP chuan asia ani MZP sub headquarters kon pui chuan zirlano pangten school bag an ari lutuk lo unana malangal turin zirna in shang angena sawrkarin kaishwana asiam angte zoma aranglama school bag ridlu tukti zia om turin asia tir ngalani anti zirlaino pangti har satna hi athento lo na turin achul angin a enjoy zel don ba ka achulani chuan sawrkar thunei tu tin hena po then atum ti po antar langani Council of Minister an chukhom Nimin Khan Chief Minister Pulal Duoma Kaishuahin Council of Minister meeting Cabinet Room nei ani a anthurel zinga sawrkar na thok dearness allowance ti pun atel anthu pass shat theichin pakhatna proposal for amendment of the Mizoram Right to Information Rules sang ni som GAD BPL titan RTI zona zo manzong zong athon ani ang Panhina proposal for establishment of Mizoram State Human Rights Commission and proposal for creation of 16 posts home Pathumna payment of dearness allowances to government employees without the approval of Council of Minister and revocation of notification finance. Heki cabinet thutlugna masa anga kalpui turani a akai noi department chu losiam chaturati ani. Palina payment of dearness allowances to government employees at 4% finance. Heki sawrkar na thoktin hena Christmas thil pe katan November sang ni sumni pali achanga manchan turani. Pangana, proposal for appointment of advanced metering infrastructure service provider for implementation of a smart metering under RDSS PNE. Chandam na kaushan kumsom tinlom na chiak. October ni sang ni som pali adin chandam na kaushan Salvation Church of India chuan an kaushan kumsom tinlom na le pathian ne na lom thusoina inkhom nein October ni sang ni som ni pali khan LPS arena Falkland hun an manga nizan masa khan achiakani kumsom tinlom na atan hian jubilee maidet ani a kaushan shwai tu masa ten jubilee dar an vobok
kumsom tlin shadring na lungphun chu chandam na kaushan president upa Dr. H Lian Zelan ahonga alom na inkhoma hian kaushan mi puiba ka kaushan pol danga changin telpui tu an chanem le ani lom thu soi inkhom hi upa laltan thanga vice president in akai shwaya upa lal ompuya khiang te general secretary ne na changin report ngai thlakani kumsom chunga kaushan tana kongshang shanga mitho hlok te hna choi moina lan ani a kaushan mi puiten rongbol tu pastor tele missionary te ba ka andu sakzong te hna thilpek an pe bokani upa Dr. H Lian Zela president chuan presidential address soin ring tu te hi Krista a pumkhat kan ni angaya Krista pakhat Bible pakhat le rin na pakhat kan nei ahuna ringlo mi ten min be na laka kan him theina turin kaushan zongzong te impum khat ahun ani ati One in Christ Deposit Core le Fundamental Baptist Church Mizoram Azai Polten fakla anlana kaushan chunga changen mas khor ba ka zaipol shang zai ngai thlakani a malzaya rin hlui tu mangle somte achangte te anzai bokani inkhom hi October ni khat sang ni somni pali zana changa October ni sang ni somni pali zan thlengbuat sai ani a inkhom shanga te hian alumna items chi shang nein pasole kaushan puipa chen khatnel changin pathian thungai thlak chin ani bokani kaushan kumsom tinlomna hian sinot FBCM rinna kaushan LIKBK EFCI le adangte achangin lompuitu antela thilpe khlutak tak anhlan lomani October ni sang ni somni pali tlai khan kumsom tinlum na roi che ani bokani chandam na kaushan hian chaltlang lili venga kaushan national headquarters nein Mizoram chunga kaushan somni pakhatan nei meka Ramthara Andhra Pradesh Odisha Assam le Tripura te rongbolna ankalpui mek bokani sumafer ti to om tilaw antam zok petrol manti san le kongchia chuan lama sumafer ti to chungchanga zalen.in chuan mipui ngai dan opinion poll ala a zalem website poll a hian mi sanga chuangin ngai dan an thoa petrol le kongchia chuan lama sumafer ti san hi a om lo ti antam zokani petrol le kongchia chuan lama sumafer ti to chungchanga om ti le ti lo zo na zo ani a ngai dan nei lo te tan po pola hian vote thak theina omboka sumafer ti to om ti lo hi 58.1% an ni a om ti hi 33.3% an oma ngai dan nei lo hi 8.6% an ni oil ti punawang hian sumo association nuarte po an oma Mizoram sawrkar chuan kumin August ni thum sang ni somni pali achang khan petrol le diesel man anti sanga heimai ba ka hian kongchia chu reti san chan chuan lam pakhat ani bok Mizoram Truck Owners Association chuan oil man ti hniam ani lo chuan bu fai an phur chun zom reng theidon lo ni in thu chwa an lo siam to a truck nei tu te chuan tu hnaya diesel man punna chu chengria don ni in an soi bokani MLA in Kuvaching to Tihar Satna Horticulture Commissioner Athen. Hatsek bial to MLA Purobat Romoi Roy Tilchuan October ni Khatholeni Khan New Delhi Sarkar Lai Puya Horticulture Commissioner Dr. Prabat Kumar Akoma Mizoram Kuvaching to Ten Kuvatam shi awanga har satna anto dan le Kuvashalna har satna anto dan te Athen. Purobat Romoi Roy Tengin na angin hatsek biala kuvaching tu te har satna zir chiang turin Sarkar Lai Puya mithiam te tirngei atum thu Dr. Prabat Kumar chona soya Sarkar Lai Puin kuvachin belzel a khapnia soichu adigle diglo Purobat Romoi an azona chu Horticulture Commissioner chuan khap ani lo thu le kuwa chu sum chang thlai poimo ani thu in achang nia tarlan ani Hatsek bial to MLA hian Agriculture Joint Secretary Priya Ranjan po akoma kuvaching tu te IOA Kerala le Karnataka zindan tu te le thlai thar song bol na chungchang te asoi puini veng chunga duty tour security ruaidon Zarkot Joint Action Committee GSC in anveng chunga zanlama duty tlaiwar tour security arwaidona dilna hun anhong mek Zarko GSC malak na ang hi aizol khopui chung veng chen khata po kalpui an umto niashiat ani a chung security te chu local council GSC malak na aroi an ni a veng shanga anin ti mu chauzel don ni inalang Zarko Joint Action Committee shiat tirna security na
zanlama kan veng chung atop tak emo wangin zanlama duty tlai war tur roi ani dona he na hi veng chung mi thok du kan omani chuan ni som thlanga sang ni som ni pali inrin ni thleng dil thei ani a lo hi thlakata cheng sing khat ani ang duty timing zandar ko achanga jingdar sari inkar dil du chuan hetiang hian lekha thelu ni se ming piani le kum nu le pa ming address kim chang phone number passport size photo pakhat PCLRM Rota Secretary Zarko Joint Action Committee phone number 9862501775 Kumsom komi midang titan Pusi lianzama kumsom kwa electric veng aizol chuan electric MUP Golden Jubilee lomnan le akum som ko tin pualin faina kal ngai poimo zel nan kumdanga aloti thin ang bokin tual mun phia le khuang wak fung amamo titan lak turin ama siam ngei apho chhuaka adule amamo apiang titan athlonin alak theini Pusi lianzama hi electric veng branch YMA Aizol Assistant Secretary Masaber ani nge a Pusi lianzama hian apian champualin kumdanga po tual mun phia le khuang wak fung midang titan athlona lak turin alo pho chhuak fo thin to ani meiche chunga leilen na chalo takhi kan khotlanga hriat tur la umtam vialo ma se mason na in manro changkang zok aron thlen kara hian a chalo zonga thil hriat bil na in a shin tel zinga soitur a umvele zau china wangin film khur angai hle ani danin meichha te ahum halna kongsang sang hi soisen ani lawa dan hriat lo na hi chuan lam atlin lawa wangin meiche chunga leilen na awanga shimna apek thei hi kan hriat achul tak zeta mipa nupui nei to zinga langsar taka mani nupui te chunga leilen chialo aruka an nupui fanau ten an to ruk veng te po an omve tho thina hetiang laka hian kan film khurtlan angai tak mewani meichia kumtling lo ngat pheichu danin ahum halna sa ema meicheno pangkum tling lo pong swal le anchunga hleilen na tenom le rap thak tak awanga shimna tok mek po anom nuala wangin hemi konga hian kan mit kan men achula dam chunga sere tolo tur in siam theina ani awangin meiche chunga hleilen na laka mitin te riru film tak pu chungin ifim khurdeu dewang u tlungvela H1N1 Tungvel khwa a tlang shileng khosik khule shitlang wanga sample somli pathum anlak endik zinga mi somthum pahni te chu H1N1 shi an kai nia mu chwa ani Health and Family Welfare how to ten hena changa thudun danin tungvel khwa hian September ni som pasari le ni somni pariat inkar chung khan shitlang khosik le khu ve mi zani somli panga chu tungvel Health and Wellness Center a anin entira hetiang ani awangyan tungvel khwa hi shilen na khwa a puan ani Thochani Khan Thingsul Thia Primary Health Center Laboratory Technician chu tirin mi somli pathum sample ala a hi Tholeni Khan Aizol lama thontha in Zoram Medical College a endik ani a sample somli pathum zinga somthum pani te chu shitlang chikhat H1N1 an kai ani ti finfia ani a H1N1 hi influenza a virus ti in an soya soidan chen khata chuan swine flu antibokani Doctor te chuan shikai te hi ngai to omle na tak anom lo ni in an soya mi zani somli panga zinga atam zok hidam to ni in mi somsari vel ero chu an shitlang le khu aladam chiang lo ni in an soibok hemi ma September ni somni panga khan chana pol tia an soite chenna chuan thar tlang nuam khua a po shitlang khosikadam lo hi mi zani somthum pathum vel an lo om to a anjinga mi somthum panga ti sample endigna anwai hian H1N1 shitlang datna an veiti mu chwa ani to bokani mithiam te chuan H1N1 hi natna ingkai chhon ol sam tak ani chungin lo om lutuk ani lo thuan soya tungvela hian gospel camping an buat seina adar nia shiat ani a karle lama presbytery in khompui an thlen le dona wangin inkai dar lo tura film khur achul hlea an sha thuan soya chuan thar tlang nom khwa chuan school achunga inkai dar an nia shiat ani bokani Hezbollah 10 Israel Sepai Commando pariat an lauka phlum Israelin UN Chief Antonio Guterres an ramalu an phalsaklo Nimin Zomalam Khan Lebanon ramlu chil tu Israel Defense Force Commando Egos Unit Commander Captain Eitan Itzak Oyster kumsom ni paniau pa chu Hezbollah hautinen animpom chilna athi ti Israel Defense Force chuan an puanga
Hezbollah tinen anin beidan kim chang ero tarlan anilova Hezbollah hautu te chuan melma Zionis hauti chuan Lebanon an lut tur chu nasataka bein kan lodang kirani ti in anin pom chila beina mun hi Maron al-Ras khwale adai se khwani inan soya Israel lamin thupuan an nei mai lova ma se nichin loka Israel Defense Force te chuan sepai pariat zetin nunna an chan thu anun puang zueni Hezbollah hauti chuan nimina in beina nasatak omin melma te chu Maron al-Ras le adai se khwa a run lu tumin chuaklama tangin an lokala kan lo umle tani anti a heti la hian Sky News UK chuan Lebanese Armed Force te chuan Israel ramri nai achanga KM nga ahla a antol kir to a Hezbollah le Israel te in be hian Lebanon sawrkar sepai te chu kutlek velavin Israel hi an be vengai lova Lebanon chimlam Israel ram nena anin rina chu Hezbollah hauten an thunun chinani anti Israel Defense Force te chuan Lebanon Rama 36 Division Golani Brigade 188 Armor Brigade 6 Infantry Brigade te atir lut meka Hezbollah ral thuam chelna le tombuk te ti chiat antum berdona heng Israel sepai chami te hi Israel Air Force le 282 Artillery Brigades ten backup in leilama le boraka anlo chan puini Iran spiritual leader Ayatollah Ali Khamenei chuan nizan masa a missile azani dona Israel ram an ka chiam nuwa Iran mi puite shiata thu soin US le atho pui West ram te chu Middle East bial changa lo in sun chuak turin avawa America le West ram te awangin Middle East biala buaina na satak le indona aum phani Pathian le thildang wangin kanin enkol theyati in Israel an beina kunga ngong lorol velo turin aphutin ashiatir bokani Israel ambassador to United Kingdom Tispi Hotovili chuan Sky News palai na Iran ram chu swal virvel na axis of evil ani a Israel ram missile an ka chiama wangin mipui thina poitilo ani a chu wangin Israel chuan thepaling ko in abeletin nataka achan let angai ni Juda ti kum thar Rosh Hasana alo thendon chepa civilian thina le tur na tur poisalavin anron beini ati a Israel ten Iran be turin Iran rama sipai antirlo tangem ti zona ero changlavin chu thil chu ektik thilani a ti chavin achanga Israeli Prime Minister Louis Naftali Bennett chuan tunhun hi Iran be na hun chale rim changani a Iran chakna thashui an nuclear program ti chu chuchia turani a Iran chu kutha ka be ngal turani atibur mai Professor Mohammed Marandi Tehran University athok chuan nizan masa a missile zani don Israel te beina chu Israel sawrkar dan chuan rin lo thil lutuk ani ang Israel ten minrun beile vai chuan an chak lo na sadona kan beile na chuan an tlom na satak asiam pha nge yang in pe khial du khopin kan beile dona Iran beile na hian anin chir chiang khopin anin chir ngoi ngoyang atibokani Hezbollah le Israel sepaite chu ni hi kalta achang khan Lebanon ram chunga chimlama anlo inzo te sazu ve to a Hezbollah lam thi le hliam za chiat anilova Israel sepai ero chu mi pasari ten an thi pha to ani Nimina Israel Defense Force te chuan Lebanon chimlama khosom ni pali omte chu an sahimnan lotlan chheri turashia tirin boruak mon a vele an ina chuan an kirle thwai don ti in shatirna anti chuaka Arabic chungin anti chuak bokani Nimin pialama khosom thumdo na chengte chu Hezbollah omna hnaya omlava inthiar film turin an lo shatir to bokani Lebanon ram chunga Israel sepaite le Hezbollah te impom chila anin beiton dan vel kim chang hishiat ahar sari hle ani Hezbollah le anma ani thlop tu Iran le Israel boruak chang uta indo mai theidin huna an umlain Gaza Strip a Israel sepaite chuan Hamas an lo la bezel boka Gaza Health Ministry chuan October ni sari sangni sumni pathum nu atangin Palestinian mi singli sangni za chuang thito in hliam hi singkwa sang ruk zaruk sumthum panga an umpha to ani ati Thole ni zana Iranin missile zani dona Israel ram aron ka chiam tum khan Israel Air Base le school pakhat Mossad headquarters bulami chu adeng fu teuhli a chu Salvahot Chadat school compound Gedera khwa chuan missile chutla in lever koduk phut sur asiam pha ani
Israel le Iran inkar boruak so san me ka wangin le Middle East boruak chu indona na sa tak chua hlau a wangin market expert te chuan Tualthattu asang dora Ben crude oil barrel pakhat chu $, sumsari panga akai chawa oil man 3% in atau chhome kani antibok. NBC News chuan nimina Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Tel Aviv khopui bul Kiria muna Israeli military headquarters atloa military hautu te mu in tunlai thil omdan asoi puya engthu tenge ansoi ero shiat anilau ati. Prime Minister Netanyahu chuan Iranin anthil ti man an mudona nataka chanlet na rap thak tak pek anni angti in Iran hi nizan masa alo votu ani kha September ni somni paruka changani somni pako chung khan Vertebi Family Center for Public Opinion and Policy Research Israel Democracy Institute ti chuan Judami zarukle Israeli Arab mi zasom nga achangin an ngaidan an la a chuta chuan Judami 90% zet te chuan Israel sarkar thilti an thlop lain Israeli Arab 47% te chuan an thlop lava Judale Arab 70% eroin Israel Defense Force thilti chu mipuiten thlop se cha anti a Israeli Arabs 37% te chuan thlop achul kherlo anti thung Israel ten Lebanon ram an bomle lu nuwa iwen chuan Syria rama raltlan refugee noi khat sing ni sangriat anom to a chungzinga 70% chu Syrian an ni ati Hezbollah thupwang tu Mohammed Afif chuan Israel ten Lebanon an ron lut chu antifulo le a antan hlona nasatakani Oday se muna kan sipay tenen anin khwai noi hle ani ati a Gaza Health Ministry chuan nimina Gaza Stripa Israel Defense Force ti awangin Palestinian somnga pakhat thi in hliam somriat pani an oma ati a IDF ti hian Khan Yunis Khobula refugee scam a Hamas firfiak ti an omni in an tarlang bok Tel Aviv khopuya mi pani silai keng te chuan Israeli pasari thatin mi som pani an ka phliama mi pakwa te chu an hliam na hle a hospital a inkolme kan ni a Tualthattu ni ngai mi pani te chu police ten ka phlum ve in chungral thuam chilek tu te chu Palestinian Mujahideen movement anti Islamic Jihad pol ten anti ani thu an puang to ani Israel Defense Force te chuan Beirut chimlama Hezbollah tamna muna building chen khat ral thuam da thatna le che kholna ni ngai te chu airstrike mangin anla bom chunjum zelani Danny Denon Israeli ambassador to UN chuan UN Security Council meeting a Israel ten Iran an thung rula an chan le na tur chu ana in Arab thak le donani chutianga beina chu Iran mi puite beina nelavin mi firfiak sarkar beina ani ang ti ashila nimina UN Security Council meeting a UN Chief Antonio Guterres chuan Israel soisel na le demna natak atu awange Iran in Israel ram missile zani dona abeina chu adem thu asoi chuakane nizan zan lai changin naga ten ben huai hot don nizan zan lai changin naga ten ben an huai hot United Naga Council chuan Manipur sarkar in district pasari asyam thardulo na lantirin nizan zanlai changkhan Manipura Naga ti chen na huam chunga darkar somri pariat o total band an huai hot Manipura Naga Polian Ber UNC chuan Manipura BJP sarkar Congress sarkar laya district omsa thedarin district thar pasari hi asyama hethutlukna asyam don hian stakeholder le Naga mipuite abiron launi inasoi Hetutlok na hi Manipur sarkar le Naga namten Memoranda of Understanding pali anlo siam to bo chiat na ani ti in kumsang ni somni pakhata sarkar lai puin alo tiam to paljut na ani bokti inasoi UNC chuan district thar siam ani dan chu democracy kal phung kal le mi puite a in chendar na thlenna ani ti in hethila wang hian lung oilo na po na satagalan tir alo ni to a niza somthum pako chung zet national highway po dan ani bokani ati a Naga mi puite lung oilo wangin sarkar lai pui state sarkar le Naga pol io te chuan chum eng mozat in biak na anneya in biak na anne hunhung ber chu kumsang ni sompakwa march ni sompakwa khanani
District pasari siam tharte sudle tura state sarkar an ngin chungchanga mason na engma a omlawa wangin UNC chuan naga chena bel huam chunga total ben huai khot hi antumta a nor an huai hot tur hi naga mi puite chu thlop turin an ngen boka an thel phut ti hlotling tura sarkar nor na turin an chan hau apoimo thu an soya ben huai hot hian essential service media le emergency case te a huam lawang Manipur sarkarin nor huai hot tum thul turin ngen Manipur sarkar chuan United Naga Council ten darkar somli pariat chung ben huai hot an tum chu thul turin an ngen ve thunga UNC ne na lekha an thona Manipur sarkar chuan sarkar lai pui state sarkar le UNCIO te chu an thil phut chungchanga imbiak rem na nei chunjum le arem ti thu soin Ministry of Home Affairs IO tur hi AK Mistra advisor ani tur thu asoibok Commissioner kam Secretary En Ashok Kumar Chuan in biak na nei hun tur le ahmun po hi arang thei ang berati feltum ani thu asoya heiwang hian UNC chu an nor tum chula boruak chalo thlengpal thei tur venga sarkar lai puile state sarkar malak na a thopui turin asomane Congress thalain Chief Minister Tualthattu Oman USA Award adon chungchang zo na hanzot non Congress thalai chuan Mizo Society of America Maryland branch wasai Mizo Day voisom thum pakhatna September ni sang ni somni pali thochan ni khan man ni in heta kya Mizoram Chief Minister Tualthattu Omachu khwalian ani a Chief Minister discretionary fund atan thokhom $, cheng sing thum sangsari zali somruk anlo hlanba ka Tualthattu Omanhena hian US President Lifetime Achievement Award lan ani ti tarlan ani a social media platform shang alu anhe in Chief Minister official social media lama po chuang takin tarlan ngal ani bok Congress thalai chuan US President Lifetime Achievement Award dong to ten andon tur thu sha tirna andon angpo sha tirlok na haulawa America khwale tuini na nei US tana midang chanpuina darkar sangli chuang thokto chavin andon chin US civil mi choimona sang award dong tur po a application June kha close ani dai to US azuk zinrem chan lai taka azuk dong hal thei mai hi chuan anti in an lumpui tak zetani Hetiang choi moina sang Mizoram Chief Minister in adong ti shereng si a akai shwai ze PM sarkar in lompuina hun anbat se isak mi alo le a thopui minister MLA le ZPM party po in an lompui tu voi khatma an soi mi alo hian Chief Minister Tualthattu Oma pai thak tumna le ZPM party boruak chiat zia atar langa Congress thalai chuan an ngai ni Congress thalai chuan Chief Minister choi moina don chungchang a hian engwangin nge a social media handle hian an delete ti te award diklo anlo pe ti tele certificate dik tak chu India Embassy a deliver ani ti te hi mi puisha ta soifia turin sarkar aphutani he award the mi puin enchin turathan Chief Minister bolna le inbum nange dot manga Mizoram mi puilaka lanro puitumna wanga inchoi moider na ti soifia turin ZPM party le sarkar an ngenani Chief Minister USA Zinin Khovel Ramro Puizinga Telphak India Rama Achen Reng Lai le Chumi Chunga State Pakhat Hotu Berni Bokin Thabar Taka Arakan Army Chakzia Anlau Omzia Tele Longtlai Thenga Minti Boy Thei Tur Thu Thabar Taka Asoikha Congress Thalai Chuan Alaina Takzeta Tuna China Chuan Pathian Ring Turam Mizoram Mi Puile India Sarkar Abula An Omti Sha in Thamuang Taka Lawom To Turin Congress Thalai Chuan Ancha Ani Khati zong khatun chuma karom puan thei te chuni e